биби ривоят яке аз кадбонҳои хеле моҳир дар деҳаи жамак ба ҳисоб меравад ва номгӯи хӯрокҳое ки ин биби мо тайёр мекунад аз даҳҳо ҳам гузаштааст ва мо аз ӯ хоҳиш кардем ки яке аз хӯрокҳои субҳонаеро ки воқеан мо мушоҳида кардем набирош хеле дӯст медоранд тайёр кунад. бибиҷон, амин хӯрок ки тайёр мекунед аз кадом меваҳо тайёр карда мешавад? از توت аз тут. از زمین дар ин ҷо тут аст ва боз ба фикрам ки ин قیماق қаймоқ, боз дар ин ҷо این تغمته тағмат این توته тут аст. Инам талқони тут, якин се нав аст. قیماق اینجا میدازیم تی پسر در وی چی میکنیم میدازیم маша бибиҷон, ман ба шумо кӯмак мекунам, ина дар ҳамин андохтан дар кора. دست گیرم اون درونش ادو خاک داد بس نه ина дар осиёб орд мекунанд бибиҷон. او در آسیاب اینو میبره ин қаймоқ яъне боз лаваш карда мешавад ё карда мешавад ё мо боз ба шакли дигар тайёр мешавад бибиҷон. اینو علویده علویده алоида тайёр мешавад. این علویده кадомаш боз номи худша дорад? چشم با قبض хеле бибиҷон хеле бамаза. این با مزه ина ҳангоми саҳар истеъмол кардан хубтар аст. боз аз ободонии жамак мамнун шавад ки солҳои охир аксари ҳамдиҳагон хонаҳои дуошона ва бо тарҳи замонавӣ бунёд мекунанд. аз ин ҳисоб ҳудуди деҳа васеъ гардида ба ҷавонон қитъаҳои назди ҳавлигӣ ҷудо карда мешавад. ин раванд бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи деҳоти водӣ бо маром идома дорад ва то имрӯз 6 гектар замин ба оилаҳои ҷавон пешниҳод гардидааст ки аз ин ҳисоб шумораи хонаҳои навсохт беш аз 100 ададро ташкил хоҳад дод. ما مردم یزگلام با تاجیک بودنمون و با پیشوامون افتخار میکنیم. برای 30 سالگی استقلال در جماعت دهاتی یزگلام زیاد از 15 انشاءات به استفاده داده میشود که امروز در یکی از دههای دورترین جمک میدانچه ورزشی، در دهه اندربگ ورزشگاه، در دهه وشهر قبور آبوزر به مسافه 5 کیلومتر هم آب پالزی و هم آب آشامیدنی در عرفه انجام یابی است. در دهه بدون بینای معموری جماعت دهاتی یزگلام به اکداشانه کارش ادامه داد و روزهای نزدیک به انجام می رسد. در دهه موتراون ورزشگاه به استفاده داده شد. همه مکتب های جماعت دهاتی یزگلام از تعمیر کپیتالی و اساسی برآورده شدند. барои баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум бунёди инфраструктури гуногун, роҳ, кӯпрӯк, мактабу беморхона ва шабакаҳои обёрӣ ба анҷом расида, ҳамзамон барои татбиқи лоиҳаҳои дигар маблағҳо пешбинӣ гардиданд. ما مردم یزگلام فخر میکنیم که تاجیکیم تاجیکستانیم. این از آن شهادت میدهد که استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای ما یک فخر کلان است. ما در دوره شوروی زندگی کردیم و چه حالتهایی که داشتیم از سر گذراندیم مقایسه میکنیم. از آن شادیم که تمامی سازکاری ها و نوکاری ها و بهبودی هایی که در همین وادی گذشته ایستادن شاهدی عالیم. به نهایت خرسندیم که در همین وادی که در همین سالهای دراز برق وجود نداشت که ما با تشریف جناب عالی که 2 مرتبه به همین وادی سفر کرد با اقدام نیک سرور دولت ما همین صاحب همین برق گشتیم. алҳол барои сокинони рӯстои андарбаг маркази саломатӣ хизмати тиббӣ мерасонад ки духтуронаш маълумоти олии тиббӣ дошта дар байни аҳолӣ бо савияи баланди касбӣ соҳиб эҳтиром гаштанд. бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дар нерӯгоҳи навбунёд мактабҳои замонавӣ ва муассисаҳои тандурустию маишӣ таъмин намудани мутахассисони баландпоя ҳама сола 40 квотаи президентӣ ба деҳоти язғулом ҷудо карда мешавад ки мардумро басо мамнуну рӯҳбаланд гардонидааст. این یک غمخواری که در تاریخ میخلی و غمخوری ها ما ندیدیم. мардуми водии язғулом ҳисси баланди меҳанпарастӣ доранд. тоҷикистонро барои худ сарзамини муқаддас медонанд
аз ободиҳои бемисл дар қаламрави мамлакат ифтихор мекунанд ва рӯҳбаланданд, ки шаҳри маҳбуби мо душанбе бо хиёбону гулгашт ва силсилаи боғҳои дилкушо дар радифи шаҳрҳои беҳтарини ҷаҳон мақом гирифтааст. барои мо азиз аст ватан. ин истиқлолият аст ки моро ба ҳамин дараҷа овардааст. бунёди мактабҳои замонавӣ, иншооти гуногуни муосир имрӯз симои рӯстои водиро ҳусни дигар бахшидааст. тамоми синфхонаҳо бо таҷҳизоти муосир ва китобхонаҳо бо адабиёти тозанашр таъмин карда мешаванд. дар даврони соҳиб истиқлолӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Язгилом муассисаҳои таълимӣ бо таҷҳизоти ҳозиразамон пурра муҷаҳҳозонида шуданд. аз он ҷумла кабинетҳои физика дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 маблағгузорӣ карда шуд. таҷҳизоти ҳозиразамон дохил гардид ва дастраси фарзандони мо гардиданд. дар деҳаи Мотрав мактаб аз таъмири капиталӣ пурра бароварда шуд. дар деҳаи Вишхар мактаби замонавӣ бо тамоми таҷҳизоти ҳозиразамон пурра таъмин гардид. меҳанпарастӣ ифтихор аз тамаддуни миллати тоҷик аз маърифати ҳар фарди баору номус маншаъ мегирад. барои сокинони водӣ таҳкими дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ масъулияти шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат барои тоҷикистониён ҳамчун барои ҳазорсолаҳо барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ мардуми тоҷикистон барои расидан ба бахти саодатҳо раҳнамун месозад. дастури ҳидоятҳои пешвои миллат барои тоҷикистониён барои ҳазорсолаҳо дарси ибрат аст ва мо бояд ҳамин гуфтаҳо ва ҳидоятҳои ҷаноби олиро дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ амалӣ созем. сокини рӯстои Мотраун собиқадори меҳнат рӯзадори давлатдор то синни нафақа дар ноҳияи Ванҷ дар вазифаҳои пурмасъул фаъолият дошт. дар партави ҳидоятҳои паёми пешвои миллат бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар санаи 26 декабри соли 2019 рӯҳу илҳоми тоза гирифта дар дабистони деҳа машғулияти фанҳои дақиқро ба наврасон ташкил додааст. дар ҳамин тӯли кӯтоҳтарини 28 сол ба водии Язгилом ҷаноби олӣ пешвои миллатамон корҳои ниҳоят бузург мана бинед, ки дар ҳамон давраи нотинҷид мо ҳамин сокинони водии Язгилом аз ҳаёти оянда ягон умеди надоштем. аммо бо шарофати чунин пешвои бузурги миллат муаззами миллат мо ба чунин дараҷае омадем, ки водии Язгилом рӯз аз рӯз соат ба соат дақиқа ба дақиқа рушду намо ёфтааст. ин барои ҳамагони сокинони водии Язгилом маълум аст, ки мо ҳаминоро бо чашми оддӣ дида истодем ва мебинем ва шукронаи онро дорем ва мо ифтихор дорем, ки тоҷикем ва аз Тоҷикистон ҳастем. дар ин паёми таърихӣ пешвои миллат таъкид намуданд, мо ки будани аҷдоду гузаштагони худро бояд донем, ба онҳо арҷ гузорем ва бо насли ориёӣ яъне ориёи табор будани худ ифтихор кунем. мо ифтихор мекунем, ки ориёнажод ҳастем. мо ифтихор мекунем, ки таърихи ҳазорсолаҳо дорем. мо аз он ифтихор мекунем, ки 2500 сол муқаддам яке аз бозёфтҳои нодири тамаддуни башарият эъломияи ҳуқуқи башар куруши кабир барои оламиён эҳдо намуданд ва хушбахтона ин эъломияи куруши кабир имрӯз дар осорхонаи бритония кабир маҳфуз аст ва бо қарори ЮНЕСКО ҳамчун як бозёфти нодиртарини дунё ҳисоб карда мешавад. ҷаноби олӣ дар китоби худ чеҳраҳои мондагор дар бораи 25 нафар шахсиятҳои бузурги таърихии миллати тоҷик маълумоти муфассал метиҳанд ва шахсияти аввале ки дар китоби чеҳраҳои мондагор сухан меравад ин куруши кабир аст. он чизе ки дар эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир дида мешавад, имрӯз мо ин хусусиятҳои сифатҳои шахсии раҳбари давлатро эҳсос мекунем. дар эъломияи ҳуқуқи башар
درباره افتخار وطنداری و ملت پرستی، عدالت به مردم، مسئولیت بلند در نزد وطن و صاحبان آن، پشتیبانی صلح و وحدت سخن می رود. و امروز ما تاجیکستانیان خوشبختانه با چشم سر دیده ایستادیم که رهبر دولت ما همین نقطه های اعلامیه حقوق بشر را در سیاست خود عملی نموده ایستادند. جناب عالی کتاب تاجیکانی که به هر یک خانواده تاجیک امروز تحفه کرده است، ما از این بسیار افتخار داریم و خرسند هستیم که هر یک خواننده تاجیک که و کتاب دوست می‌دارد و در این تاجیکستان زندگی دارد از تاریخ بای قدیمی خبردار می‌شود. ما هم کوشش می‌کنیم که نسل نورس را تربیت نماییم و برای آینده تاجیک کادرهای بلند اختصاص، کادرهای خوبی تولید کنیم که به منفعت مردم تاجیک باشد و سهمی خودشان را گذارند. دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای هر یک شهروند کشور رسیدن به راه مقصود و مراد تحکیم صلح و ثبات، آبادکاری و سازندگی است. معرفی تمدن ملت صاحب خیرات در جهان معاصر، بررسی و حل و فصل پرابلم‌های مهم بشری در مسائل تامین ساکنان سیاره با آب تازه آشامیدنی میباشد. در فصل زمستان مسئله آب نوشاکی از ما بسیار خیلی وزین بود. قریب در مسافه 1 کیلومتر کودکان و من مستفیدان و تا حتی من زنان آب از خوب دریا میکشیدیم. همین سال تمام چیز تیار کردن، نصیب باشد برابر من فصل بهار رسیدن. البته مسئله آب نوشاکی پر تامین می شود. در دوران صاحب استقلالی کشور با ارزگذاری به فرهنگ گذشتگان برآمد، عنعنه‌های نیاگان احیا گردیده فهرست جشن‌های ملی طرفخانی می‌گردد. محض با هدایت‌های سازنده در سمت تشکل خودشناسی ملی، جشن صد چند سال بعد در مملکت با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت، جشن‌های نیاگانمان که سال‌های سال، عصرهای عصر فراموش کرده بودیم از نو احیا گردید. با موافقی در جلسه هایی که جناب عالی برآمد کرد در 4 فصل سالی که هست، 4 فصل سال به 4 جشن نیاگان ما به مانند مهرگان، تیرگان، سده و نوروز گذرانیده می شود. ما خلق جماعت یزگلام یک قسم کوچکی دورترین جمهوری تاجیکستان، ولایت مختار کوهستان بدخشان و در ناحیه ونج زندگی میکنیم. این جشن بزرگی که امروز تجلیل میگردد برای خلق ما یک سور و توی اساسی حساب می شود. احیا نمودن جشن و مراسم های از یاد رفته بود، تماما فراموش شده بود، از نو احیا شد. ما مردم از آن خرسندیم که 4 جشن در 4 فصل سال را با شکوه و شهامت زیاد پیشواز میگیریم. ساکنان این موضع بلانکو طبق عنعنه نیکی نیاگان چون از مشاهده در این اثنا کار گیرند، حرکت خورشید را در فراز وادی استقبال نمودند. در آینده باز به جهانیان نشان میدیم که ما مردمی فرهنگ دوست، ملت پرست، صاحب استقلالیت، وحدت و ملت یگانه تمدن جهانی داریم. هرچند در آخر ماه ینور در وادی یزغلان زمستان با صد جلوه نظرنمایی میکند، ولی یک گردش نوعیان طبیعت از کوهساران نسیم بهارگونه را که به نظر میرسد پهن میکند. صدای دریای یزغلان در کرانه وادی طرف بلند میگردد. موجریزه های آبش صاف نیلگون از حاصل کفک‌های برخورد به خرسنگ و تابش زیاد دارد. این دریا که طرف در آمیزش نبض زندگی وادی هماوا میگردد، پیک جشن صده فرارسی این عید ملی را در پهنای وادی به مردم میرساند. جشن صده امیر و رسمی کبار باشد، این آیین کیومرث و اسفندیار باشد، اصلش زنور باشد، فرعش زمار باشد،
چون بینگری به ارزش از کوهسار باشد. در این هنگام آتش کره آهنگری بلندتر، آمادگی کشاورزان بیشتر، سفره هنری کدبانها رنگینتر می گردد. این همه در ازدحام فرح، سرشار از سعادت زندگی در طرب جشن صدا در روستای مطرح و جلوه آمد. ساکنان وادی به جشنگاه شتاب داشتند. رقص و سرود افاده قدیمیت این جشن ملی در این کهندیار تاجیکان است که در خاطره مردم رونمایی میکرد. زیرا وسیله حیات در این کوهستان تاجیک به برار و برکتی، برزگری وابسته و نیایش‌های مردم افاده پرزوری ارزگذاری به عنعنه‌های نیک با کار و پیکاری ارزنده برای افزودن برکت خیرمن‌ها است. بهشتم بیامد تو جشن صدا، تو روزگار نوین و جشن صدا. صدا صد را کشاید تا به نوروز، صدا خورسنده آرد تا به نوروز، صدا این آرزوی خلق درین، صدا این یادگار اهل درین. در عید صدا در یزغلام که باری اول صورت گرفت، بانوان در 100 خانه 100 نامگوی خوراک پختند که این غذا از میوه خشک، تر و تازه و افشوره در گنجورها گذاشته عبارت است. با در همین مقدار خانه در 6 روستای دهات بانوان جمع آمده و آزمون این نورهای خورشید را دایر نمودند. محفل‌های هنرهای خلقی با برکت اعلام گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی تشکیل گردیده است. این همه آمادگی‌های بانوان در جشن صدا به چشم می‌رسید و پهلوان 100 ساله وادی ابراز نمود که با هدایت والای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این جشن قدیمی ملت تاجیک دوباره احیا گردید و بر روحیه مردم وادی تاثیر عمیقی وسط سازندگی و بنیادکاری و دوست داشتن وطن عزیز را دارد. وادی یزغلام از لحاظ استحصال محصولات کشاورزی سال تا سال نشان دهنده های سزاوار را صاحب می‌گردد. استحصال میوه توت سال تا سال در یزغلام زیاد شده ایستاده است. خوشبختانه زیاده از 48 تن به بازارهای داخلی کشور و بیرون از آن میوه توت صادرات کرده شد. استحصال زردآلو زیاده 1200 تن و میوه سیب زیاده 1600 تن به بازارهای داخلی و بیرون از آن صادرات کرده شد. درآمد اهالی باز هم بیشتر می‌گردد. با مقصد درصد بلند استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد یک سلسله انشاد و مرام در وادی ادامه دارد. در دوران شوروی یک طبابتخانه منتخبی وجود داشت. حاضر در هر یک دهه هم مرکز سلامتی، هم بنگاه طبی، هم داروخانه ها ساخته به استفاده داده شدند و در خدمت مردم قرار دارند. در جشن صدا در یزغلام مردم یادآور گردیدند شکر آبادی تنجی و امانی کشور که این جشن ملی در تالارهای بر هوا و میدانهای ورزشی معاصر که شمارش سال تا سال در وادی زیاد می شود تجلیل می گردد. باور کنید 72 سال حکومت سویتی به دائم ما آرزو میکردیم. من همین معلم تربیت جسمانی بودن، من آرزو میکردم که یک تالار ورزشی در 72 سال حکومت سویتی به این میسر نشد، نه که در مدت کوتاه با تشبث جناب عالی یک تالار پذیب، یک تالاری که زمانوی در مدت کوتاه ساختند. با جشن صدا هر یک ساکن وادی با دستاویز خود آمده بود و در یک فرصت مناسب به این خودترکان نیز نوبت رسید. تاجیکستان ملک بزرگستان در کتاب صدر دنیا وسیع گردیده داشتند. سرود و موسیقی و خوشی خورسندی مردم تا دیرگاه ادامه داشت و بیشک دریای یزغلام را که مردم وادی باز آب طلا هم گویند با تنین طرب مردم هماوا گردیده این نشاط زندگی در کوهپاره ها هم با عکس صدا به گوش می رسید. در این صبح وادی ماهیمونی در آسمان سبز نورهای خورشید را از یک کناره کوه سرخ استقبال می گرفت. برای کودکان این لحظه خرسندی بخش است. دیدن ماه و خورشید در صبح پرجلا کلان سالان باشند تا حدی به کار خود اندرمان بودند. خلای مهرینگاری قریب 90 ساله در چرخه دخکشی روحانی مسکت تیار میکرد. خلای خاصیت را خیالش باغی بخاری تا به کجای برده است.
дар рӯстои будун дар маҳфили хӯрокҳои миллӣ бо унвон аз орди боқлӣ, каду, хушкмева, ширу қаймоқу талқон ва растаниҳои шифобахш қариб 20 намуди ғизо омода карда, ҳамчунин ба ҷавондухтарон тарзи тайёр намудани онро нишон медиҳам. ҳамаи ин ғизо боз хосияти шифобахшӣ доранд. дар насими атромези водӣ ҳар субҳ дар мактабҳо бо як ифтихор хонандагон суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро мехонанд, ки барои ҳар як сокини Язғилом як ҷаҳон фараҳ ва ҳифзи ифтихор мебахшад. табиист, ки дар кӯҳистон ҳар як оиларо бо шуғл ва ҳунараш мешиносанд. оилаи ноёфтуфо дар деҳаи Мутраван муҳандиси роҳсозу соҳаи барқ буда, ба омӯзиши фанҳои дақиқ шавқи зиёд доранд. дар оилаи Ҳусейнуфо бошад, бештар сухан дар бораи адабиёти бадеӣ, илми тибу мусиқӣ ва оҳанг рафта, аҳли хонадон аъзоёни фаъоли ансамбли рақсу таронаи Насими Язғилом мебошанд. ба наздикии ин дастаи ҳунарӣ дар шаҳри Душанбе чандин барномаҳои ҳунариро манзур гардонид, ки онро мардум хеле хуш пазируфтанд. оҳангҳои хуши мутрибони ин хонадон бештари вақт дар васати водӣ паҳн гашта, ба одамон рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. پگاه سبختی میخش ملایم ناخون شیرین میکرد، همه بچه ها بیدار میشتن. آهنگ راقی میگه. آهنگ راقی شیرین میزد. як наҷобати водии Язғилон дар он аст, ки бабри барфӣ ҳам дигар ҷонвари табиӣ камдидор нест. қариб ки ҳар рӯз сокинонаш бо озодапаланг рӯбарӯ мешаванд. аҷаб дарандаи эҳтиёткори зебо аст. озодапаланг дар давраи қадим инро мардуми мо усто мегуфтанд. яъне маъни усто чист? яъне ке вақт ба шикор мардуми қадим мебаромаданд, ке вақт дидори усто вай озодапалангро медиданд, шикор оно барор мегирифт. ке вақт намедид шикор оно барор намегирифт, барои усто мегуфтанд. ина шумора зиёда 35 то 40 сар аст, кам нест. дар деҳаи Андарбак бобои Ҷониалӣ чун одати дерина ҳанӯз аз субҳи барвақт деҳаро як бор чарх зад.
аз шитоби наврасон сӯи мактаб чеҳрааш шукуфон гашт. ӯ собиқаи 50 солаи омӯзгорӣ дорад. ҳоло бошад дар ҳалқаи набираҳо қарор дорад. дар хона яке шир меҷӯшад, дигаре оташ меафрӯзад ва маълум ки субҳонаи имрӯза ширӯған хӯроки дӯстдоштаи атфол дар фасли зимистон аст. ӯ ёдовар мегардад ки солҳои пеш язгулон умуман барқ надошт. ҳоло бошад шукри тинҷу амонӣ рӯзгори ободу осуда доранд. یگانه تنقیسی که از همه تنقیسی وزنین از ما مسئله سوزشواری بود در همین جده. شکرانه دولت میکنیم که سال 2015 من برقی که در طول 24 ساعت با برق تامین هستیم. زندگی مردم نهایت خوب است. ҳоло ин бобо бо таъссуроти хуш аз таҷлили ҷашни сада дар водии язғулом ният дорад ки масоҳати боғашро васеъ намояд. дар пайвандкунӣ низ маҳорати хоса дорад. ин усул имкон додааст ки дарахтони мевадиҳанда ҳамасола ҳосили хуб диҳанд.